Dobar dan, evo nas Nadi Ciganli gde smo odlučili da izvučemo parove za Pony U14 finalni turnir u Kragujevcu. Prvo ćemo pristupiti izvlačenju timova. Imamo ovde 4 tima. Slippers, Bečkerek, Novi Sad, i Beograd. I tu su brojevi koji označavaju broj mesta po rasporedu koji će biti izvučen. Prvo ćemo izvući timove i onda broj i posle toga možemo primeniti onu šemu za raspored. Znači imamo 1, 2, 3 i 4. E sad, prvo Goran, molim, znači sad ćemo da izmešamo. Goran, molim ti izvuci prvo tim, pokaži ga u kameru. Imamo Slippers, mešam. Slippers je po šemi, znači po rasporedu broj 2, znači Slippers broj 2. Drugo tim, znači imamo Beograd 96, broj 3, znači Slippersi i Beograd ne mogu da se nađu u polufinalu i sada imamo Bečkerek i broj 1 i Novi Sad broj 4, znači igraju, postavljam po onoj šemi, Beograd, Novi Sad i Slippers protiv Bečkereka. To je to.